Абдикерим Муратов, Кептер Кына, Аңгеме. Сексендин алтысынан ой берген Махмуджан ата, бу дүнүйө кептер кынадыр. Бирөө келсе бирөө кетедир деп, кайсы бир акылман акындын мең жолу кайтылган эки сабын жай кыңылдап, бири чокусундагы тобусуна, бири ийин туштай ак жегдесине коно калган кептирлерди туутпой аларга жем таштап жүрдү. Эсинин колунан чачылган ырыскыларын талаша кужулдашкан кептерлер көкүрөк жүндөрүн тикчейтип, башкаларынан кызганып алдына түшкөн жемин баса калат. О, анда булар жок болчу. Уруш жылдары кептерлер да майданга аттанган эр жигиттерди ээрчип кеткендей көздөн учкан. Эмнеге жоголгонун ким билсин, согуш бүткөн соң аздан көбөйө баштады. Махмуджан ата анда жаш жигит, Оштогу базардын эң этегиндеги шейит төбөдөн түшө бергендеги темир тесек устаканаларында иштейди эле. Эртеден кечке кылган иши 5-6 устаканага көмүр жагып берет. Бирин бүтүрүп кийинкиге барып, андан кийинкиге өтүп, бир сыйра отторун чок кылып келгенче суй жыгылат да, ошол эле устаканалардын маңдайындагы жар башында азыр эле көп бетип, ак буурага көчүп түшчүдөй кырда конуп турган, аскерге кетип келбей калган атасы салган жепирейген тамына эки бутун тарта албай зорго жетет. Жар бойлой тек чыгып баратканда ошол жардын коңулдарынан чыга калган 4-5 кептерди көрүп жүрдү дегенде. Парандалар тырмалаңдап арыктыгынан араң учуп, бир нерселерди терип жеген болот. Бу дүнүйө кептер канадыр. Бирөө келсе бирөө кетедир деп карыя калай банкелерге абдестеден акырын жылжытып суу куйду. Жем талашып баятан үрпөңдөшүп аткан кептерлер эме сууга башын салды. Кийин Махмуджан өзү бир устаканага ээлик кылып калды. Эми ал бир кездеги өзүнө окшоп көмүр жаккыч баланы шаштырып, өзү болсо кийиктин терисинен жасалган кол көөрүк менен от үйлөтүп, барскан басып, бирде чалгы, бирде урок, бирде жуушаң, бирде кайчы бычак, деги койчу тириликке керек деген шаймандарды түгөл жасап, жан алып калбай узанат. Бу дүнүйө кептер канадыр. Бирөө келсе бирөө кетедир. Жемге да сууга да карабай, жерде жаткан кептерди колуна алып, акырын жонунан сылап, өзү суур табаны кептердин оозуна алып барды эле. Кептер оозун ачаарын ачып, абышканын суусун ала албай, аны менен шилекке алышкан бойдан анысын жутууга да жарабай, башы шалактей түштү. Ушу кептерди карап туруп апасын эстеди Махмуджан. Жоон топ адам келип атасынын кара кагазын көрсөтөрү менен апасы бөт ошту жарып бир кыйкырды да, чачтарын жулуп өз боюн жардан ак буураны көздөй таштамак болуп жүгүргөндө катындар зорго кармап калды. Ошондо ал көз жашын бир арчый коюп Махмуджанды караган. Караганда жерге уналактап барып сөрүгө жетип кулаган. Ошол кулаган бойдон туура 2 жыл 1 ай ордунан турбады. Махмуджан бир нан алып келсе жарымын, бир сындырым нан таап келсе анын теңин жейт да телмирип жата берет. Акыры эти шылынып сөг эле калды. Бир күнү Махмуджандын колун кармап, алсыз алаканынын сөөктөрү менен кыскан болду да, көзүнө чалооруй тигиле карап туруп кете берди. Бу дүнүйө кептер канадыр. Бирөө келсе, бирөө кетедир. Махмуджан бир кезде апасынын жаткан жерин кургактап, жабышып калган далаларын укалап бергендей, азыр алдан күчтөн тайганына карабай кептерлердин астын кургактап, кептер кананы бир сыйра сергетип, астына себелетип, суу сээп чыкты. Ошентип Махмуджан 13-түн чайын ичип атканда апасын жерге берип, коколой баш менен калды. Көндө чар башына чыгып барчу жолунан эки жакын байырлаган кептерлер кыйла көбөйүп, алар өтүп бараткан Махмуджандан жем сурайчу болду. Булардын ушул жарга байырлаганы Махмуджан иштеген устакананын жанында мал базар бар. Мал базардын бир ыптасы чөп базар.
Hal jerde buğulangan boydan buğdaydın, harpanın, sulunun, mäkä jügörünün payalary da alardan kanar kaptarga, çelekke salıngan dandары da satılıp kalat. Gepdirler oşolardan birinde hep düşüp kalgan jemderge büyür. Satarmandar köş dep kolun serpi aydap koysa, jal koluna arı uçkan bolotda, kayr ile getken orduna gelip, kara kursağına bir nerselerdi termelep kiret. Anda Mahmudcan jan öýlengen, sağırlap işine gele jatsala, jar jakasyndaky gepdirler ızı çuu bolup, tuş gelgen jakka bıtırıp kaçıp adat. Görse kırgı deyipdir. Hansı bolsa aldyna gepdirlerden kimisi gelse bulçuңdu butu menen teyip düşürüp, hartın karabay kete öret eken. Koy dedi Mahmudcan oşonda. Bularda kırgıyga jem kılbay, kepter kana salıp bereyin dedi. Hansızda arı ötkönde, beri ötkönde iti dale, mışığı dale birden gepterdi boğazına tiştep çürgönün görüp kıcınıp kalçı. Günde Cemala gelip çaçıp çürüp, jardağı japan jandardı canına üretip aldı. Alarda zayıvı ekö üyünün jarjağına küvelaktap bir jağın ürgülcü torlap, gepterkanada salıbıydı. Anın talın odalarından konuk kılıp koygun jerlerine konup oturgan gepterler zım tordun arı jağынан oştun kıyla jerin anın içinde mal bazardı, özünün ustaganasyny da görüp alışat dep kudungdap süýünüp çürdü. Birok gepterler uçkusu gelet eken. Gepterkananın bir jerinden töbe jaktan bir geptergana bata turganday, itmişik kiral boğuçuday gözönök deşip koydu. Oşol jerden gepterler ağırlarday kirip çıkıp oňup kaldı. Biri gelse, biri getet, biri getse, biri gelet. Birinci ayalı Zevi anı ayıva erkiletçü. Halda zayıvının çaşlarını ansılap, dalısından tapta berkiletip kalar ile. Gepterlerdi da birge karaşat, gepterlerdi birge erkeletişet. Siz gepterlerdi jakşı görsöňiz, men de jakşı görem dep gülüp koyat. Küz baştalganda ayalı aňyzga çygyp, kuştarga dep maşak derip, göğsünün çarçısına buğuma kılıp baylap götürüp gelet. Anan ekö oturup alıp perendelerine jemçe jat. Halar bolsa eköni erkelep, uzun tumşuğun soza, boz gözlerin gülmüňdete arı beri kukuldap jügürüp kalat. Özgöçe urgaçı zatına meýrimi düşöbü, gepdirler Zebiге başkaça üýür. Juwaýynyň soğunçoğu kanabada, hanamına dep 19 jyl jaşady. Bolbody. Biri-birin kıyalpay ajraşuwdan taýsaldap göpgö jürdi. Haýalyn ança-munça okat menen arabaga salyp, atasynykına jetkirip bararda gepterkananyň oğuzyny açyp ýydy. Gepterler bugun çygara savala uçup, kanatlarını gökke sermep, anan kayra bir jamandykty sezgendey, ulam-ulam Zebiniň kollarına, mürülerine, horumoluna konu kalıp, bulardın arabasyn koştop bardy. At çabım jerdegi zayıptın törkündörünüküne. Kesi oşol jaktan gelbedi. Basa oşol ayalı Zebiden keyin dağı biri öne öýlendi. Tuğandara Asakeden taap gelişken Atagül han ile koy koňdagan nemeken eşik attığından bir apta ötüp ötböy, "Jogat, mawy palitlaryňda. Je bular jaşasyn, je men jaşaýyn," dep çykdy Gögüçköndir menen ataandaşyp. Mahmudjan on çykpady. On çykkanda emne diýdi. Bol boýla keptir kynaga gireberet. Al jaktan geleri menen ayaly öp-öptep, aga bir nerselerde çaçyp jiýirkenip kalat. Kyzyk bolat eken. Gepterler günden günge azayıp, günden günge çünçüp jatkanday sezleberdi Mahmudjanga. Alayalı menen da 8 ýylyn birge ötkürdi. Hakyrı getdi. Özele getdi. Ortada bala bolbogondan keyin oşol eken da. Uşlardy estedi Mahmudjan. Bu dünýä gepterkanadyr. Biri gelse biri ketedir degenin aýtkanja. Ana, bir gepteri janına geldi. Toostan beter koyup, kuyrukların boluşun jajayıp gervezdenip, teginde köp bolsa biri menen çoklaşıp, jönderin ürpöy düşüp, bu keptirkana tarlyk kılganday tiştegileşip atat. Happak Gögüçköndi bolsa biçi kepter dep koyat, jorgolop biylep biret, hasırda biylep atat. Karap dursan kanday rahat, adamdy görtirliktin taş pişinden üzüp çıkıp, barın unutkarat bu canavarlar.
Munası bolsa jemge, suğa toyup, kanattardan aldın, kurç tumşuğu men nasdeydi, el kaşıydı. Tiginisi bolsa konokka da çıkbaydı. Har beri de basbaydı. Jal kolonıp bir ordundan jılbaydı da, başkalarga uğurdana karap tim buladı. Kolcun tağanı, canı tınbağanı, sekirçeği, bakırçağı, diştenegi, çulkunup baskanı, askerlerdey tizilip alganı, bari cüret uşu tar bir jağı torsumdar menen üç tarafı küvelak menen tosulagan keptir kınada. Mahmudcan barın ajrata tanıydı. Toplusu, tazbaşı, küröngü, ahı bozu, kara koçkulu, butuna kalakday ne kanatları ösüp çıkkanı, kuyruğu çağı, hağ alası, gök alası, kara alası, küröng alası, malası, çınıday ağranı, kara tımşığı, ak kanatı, jemineptip, jeyalbagan joşu, koyçu, kaysıl birin aytsın Mahmudcan. Bahar yermek, bahar yerke. Oşun üçün ekinci ayalı Gülhan, hey, senin erkeklik süyüğün böt keptelerge ötüp ketken, de uruşçu. Uşul kuşkanaga bir basıp kelbedi o kayran uşul kadını. O, bu keptir kanadan kança keptir almaştı. Kançası karı öldü, kançası talaadan gelbey kaldı. Kançası bağlap göveydi. Oşun üçün keptir kanada. Bir jolu Mahmudcan adatınça körü gülötüp, kap-kara temirlerdi kıp-kızıl kılıp kamır ilegende ile atkan, bet mangdayına bir gelgendey boldu. Közündeki ottan koruğun aynegin ala koyup karasa, hak kalpak kiygen kara murutu özüne kup jaraşkan, kırktarga gelgen özü tengdü bir kişi durup mangdayında. "Assalamu alaikum usta," dedi mangdayı jarık, beti kızıl kişi kolunu sozup. "Alaikum assalam." Mahmudcan temir tarındıları jukkan kap-kara kolun sunalbay taysalday kaldı. "Gelek oldu." Konok ustanın salaların sındırıp içüydöy kısa kırmadı. "Atayın izlep geldim sizde." "Ha, jol bolsun." "Eme toğa terimmunday ustam. Alayda emki haptada çoğun ulak bolat. Oşogo atımı taygıltbas da, müdürültbös da temir taka gerek. 4 jup gerek." Akkalpak atının eski takasını ustaga sundu. "Muna uşunday bolsun." "Ha, boldu taga. Aytkanыңыздай kılam." Mahmudcan biraz ketençiktey başın jerge ye, kolun boğuruna ala meymanğı zat kıldı. "Sizdi men uyuma alıp barayın. Oturup turasız. Men kayra gelip geçke bütüp baram." Eki Akburanın solkuldak köprösünden birbirden erçişip, arka özgö ötüp, jarga boyulup salıngan jolok menen asmanga çıgıp baratkanday öydöge götürüldü. Anda Mahmudcan tuş gelgen jerge ırgıtılgan maşinalardan eski döngölöktörün biri-birine kınap, dayradan kırdağı üyüne çeyin tepki çıkılıp algan. Süйлöşkönçö daroo ele çıgıp barıştı. "Hazır özümde üyge gelip kepterlerge jem su berip ketmegelem." Mahmudcan meymandy yeriştip kelgenge süyüne hanı keptir kanasının janındağı tuş tarap görüngen jar boğrundağı supaga oturguzdu da aldına bir nan ananı kök çay alıp geldi. "Bu senin malların köp go?" Akkalpak Mahmudcan'a keptirlerdi jangsay görsetdi. "Ha, Kudayga şükür. Uşlar menin ermegim. Men atım Mahmudcan. Sizdikiçi?" "Mama Rasul. Alayda Mama Rasul bakıldak dep koyuşat. Ulak tartkan ermek kıla koyam. Takalardı gülçeden bir jasap, kağıp ber çöle. Hey, keçeye gelsem ötüp ketipler. Sükönü jabulu. Anan oşka, sizge geldim tuğrele." "Ras kılıpsız." Mahmudcan bir piyala çay içti da keptir kanasına girip ketdi. Keptir kanadan Mahmudcan'dan, "Ay, bu dünya keptir kanadır. Birö gelse birö ketedir," degen muayı mırı oldu Mama Rasul'dun kulağına. Ardından Mama Rasul'da girip, keptirlerdi yermek kılıp kıyıla jürdi. Alarda bu kişiге gönüp ketkendey ımalalaşa düştü. Ustakanasına keptir puruştar gelip turadı. "Mahmudcan aka, keptirleriňizdi bir görele." "Hay Mahmudcan aka, keptirleriňizdi bazarga alıp çıgalı" deşip. Hal bolsa bulardın taklibine navaýt, keptir satıp da okat kılağı dep koyat. Bir günü Bahram degen murda ustakanasında şakirt bolup jürüp,
Ең кептер пуруш болуп кеткен жигит келиптир. Асылы эле жайына койбой Махмутжанды ээрчип кептерканасына чейин барды. Кептерлерге эмне жем берип, кандай багып атканын бүт көрүп чыкты. Hem kişembide öz maşınam menen sizde Anjiyandın kepter bazarına alıp baram. Oşal jaqtan göresiz kepterlerde. Dep ketdi. O Anjiyandın kepter bazarı var dep, al jerde kepterlerden uşunday köp türlörü var dep, kepterge uşunça adam ışkısın düşürgön dep oylap optur Mahmutcan. Hey, ozu açılı öyle kaldı. Uşu kepterden 10 da alabız. Bahram bir kepter puruştun kolun kısıp bir aka kılıp idi. Mahmutcan'a karap, bu Anjiyandın çin kepteri bolat, dep koydu maktangандай kulcungdap turgan ak kuyruk kögöçkөнгө söömöy кезей. Al kögöçkön emeyle adam kol menen jasap koygondoy bir ajayip kınattı eken. 40 yıl ırаңda kuulup durat, hala bula jogdor jünü ürpöye düşse yeme kişinin bir avazın geltiret. Joğun buttarında kalakday kanatı var eken, halary jer şıpırıp ötöt. 10 kepterdi 10 bölük kapaska salıştı. Kokuluktap, kuruldap, oşko gelgençe canı çıkıp ketdi çin kepterlerden. Geleri menen Mahmutcan menen Bahram kepter kanaga alıp kirip teşikdi jap, kapastardın oğuzuna çağrı menen ile onu ayırdagi 100'dey kepterdi bir burçka sürüp, buğa çeyin kepter kananı yeğilip atkandar baykuş bolup, bir burçka tığılışıp ürpöyüp kalıştı. Taң atkança uktavay çıktı Mahmutcan kepterkana janındağı supada. Kepterler arı sürülüp, beri sürülüp, kuku kuku deşip bir baleket böyle attı. Anjiyanın kepterlerinde Bahramdı da özünü da sögüp, taң atarda göğsü ızgıp ketken eken ızı çuvala düştü. Jaňy kelgen kepterler sıtka uçup çıkmak bolup, temir tordu böt denileri menen boy taşta urgulap atıptır. Jogalgıla! Kaydan gelsiňer oşal jaňarga getkile. Mahmutcan açuusy menen kölenip barıp kepter kananın oğuzunu açıp jüberdi. 10 kepter jan talaşa uda uçup çıktı. Tumşuğu menen aldın jirep, temgil ala kökrökün kökkö tosup, joğun kanatların jaygan boydan biri-birin erçi kökkö siňip ketdi. Alar asmandan çekit bolup barıp görünbey kalganda, bu dünya kepter kanadır, birö gelse birö ketedir dep, Mahmutcan gündökü üýrenişkön işin, üýrenişkön öz kepterlerine jem su bergenin başladı. Taňyň göre dep, Mahmutcan kolundaky götürüp baratkan jemin jerge koydu. Erteň menen ketken kepterleri gün batarda qaytyp gelgenine taňyrkay. Bular emne Anjiyanга barıp geldi be? Oşondan keyin kayda bararyn kim bilsin, jaňy koşulgan 10 kepter taň erte ketetde, geçinde qaytyp gelet. Emne bale, taladan kurt kumurtka terip jeybi, je birö jem berebi, kursagızın kıyıp qaytat. Mahmutjana degende bular talanın malı eken dep öön uçuratıp, Bahramga bereyin, kayda alıp barsa, anda alıp barsın dep atsa, bara alardın kepter kanaga tünökkö gana kelgen adatlarını da gönüp ketdi. Bir wagyle SSR degeni buzulup, el kıyla kynala düştü. İşte yüzdep tuş tarapka tentidi elder. Oşonda gündörtün birinde bir karabala ustakanaga baş bagıp, "Ata, iş bar mı?" dep Mahmutcanга jalury karady. Anın atalagany Mahmutjandyn et çüregin jibitdi. Ekinçi ayalından giyin da ekini aldı. Alar da ayal bolbody. Persent buyurgan emes eken, akırı 60'ın altısında ayalsız kaldı. Kepterleri menen kaldı. Ustakanaga barıp gelgen ele bolbasa, al jerde karuu güçü var adamlar gana iştep, oşolor kiçine çay çaka berip koýadyga. Anan janagı balany aýtyp atmadyk bele. Ana jumuş kaldı. Elpek bala eken, işin ele emes, üýdögi orozgerke de karalaşat. Özü giyin aýtdy. Atasy menen apasy birölerge karz bolup kalıp anasyn töleýe albay jirgende, bir tün kara bet kap kiygen biröler kelet da suro sopkutsuz atıp giret. Hoşondo bala aynekten sekirip çıgıp, bede aralap kaçıp, tünkü poiz menen uşujakka oşko gelip kalıptır. Kaysy jerden, kaysy elden ekenini aýtpaýt. Mahmutjan dele takıp surabaydı. Birö gelse alıp keter dep jürüp, jılдар jılga koşuldu. Hazır bala Mahmutjandyk bolup kaldı. Hatynda taktawady. Balam dep gana koýat. Başkalar da Mahmutjanyň balasy deşet.
Бұл балаға башқа ысым ашықтай. Ошол бала жаңы эле келген күндөрдүн биринде мындай болгон. Махмутжан азанга удай эле багымдат намазга туруп адатынча кептеркана тарапка басса, кептерлерден үн чыкпайт. Булар эмне, текши уктап калганбы деп жакын барса эшиги ачылуу. Жүрөгү дүкүлдөп, каны башка тээп кирип барды Махмутжан кептерканасына. Бир да өн, бир да кептер жок. Алда кокуйгүн-ай, кайсы жарбагыр кылды, кайсын айсаптын колушуга барды. Болду болбоду, муну жанагы келген бала кылды деп ойлоду. Жүгүрөп барды бала жаткан жерге. Анысы беймарал уктап атат бурулдап. Эй, кысталак, тур! Баланын үстүнөн төшөгүн сыйрып ыргытты. Азыр ата! Бир нерсенин шойкомун сезгенби же Махмутжандын мындай мамилесин биринчи көргөнүбү, бала ыргып туруп, көзүн пар ачып, терезеден качып кетүүгө камында. Токто, эмне кылдың? Эч нерсе? Кептелер кана. Билбейм ата, жатарда кырагамын бар эле бар болчу. Жерчи, бар болсо кана. Экөө ээрчишип кептерканага жетти. Эшиктин оозунда бош кап жатыптыр. Капка салып кетишиптир да. Бир кабы калып калыптыр. Махмутжан бош капка колун тийгизип эле жылан кармап алгандай арыргытты. Сен билет белең, ким келип жүргөнүн көрдүң беле? Атасы каардана балага тигилди. Ата, мен билбейм, эч кимге кептеркананы көрсөткөн да эмесмин. Баланын көзү алайды. Махмутжан ары басты, бери басты, жерден кептер уурулардын издерин издеди. Шекши өтү билинбеди. Дароо эле кармап алам деп Оштун кептери базарына барганы менен ал жактан да көмүрдүн ышынын карасын бетине сиңирген түсү андан бетер карарып кайтты. Баягы атына така жасатып кеткен алайлык Мамарасул ошондо жакшы соорун алган экен. Атын бир мактап, такаларын бир мактап, өзүн бир мактап кирип келди. Улактан алган соорундан деп мамалактын бүтүн санын көтөрүп келиптир, куурдап. Кийин Ошко түшкөн сайын дос болдук деп Махмутжанга айран кымызын, курутун, улардын кийиктин этин бар тапканын ала келет. Анан бир күнбү, эки күнбү Махмутжандын үйүнө кона жатып, кептерлерине каралашып кетет. Бул күнү да келип калыптыр. Божура отуруп эле. Көгүчкөндөрүң кандай? Күлүү күчтүү жүрөбү досум? Аш болбосо, мен ушуларды аш деп алсам окшойт, деп аскиялап күлүп калды. Алар жок ашына, түндө уурдап кетиптир. Махмутжан сөзүн улабай чорт үзүп токтотту. Атаңдын көрү намарттар. Эт кылып пулдаган экен. Ошо бир тиштемет жумурларына жук болор бекен, деди да өз көзү менен көрүп келгени кептерканага көтөрүлүп кетти. Кийинки аптада Мамарасул кайра келиптир. Бай куржундун эки көзүн толтуруп кептерлерди салып алыптыр. Төз эле жар башындагы үйүнө келди досу. Келсе Махмутжан да, баласы да жок. Ишке кетти да. Кептерканага кирип, алып келгендерин кое берип, бир жерден жем, нандын ушактарын таап, жемканаларга толтура салып, ауыздан суу алып келип куйду да, бир аптадан бери кептер аңдып күн өткөргөнү өзүнө өзү ыраазы боло, Махмутжан досунун эки сабырын кайталады. Бу дүнүйө кептерканадыр. Бирөө келсе бирөө кетедир. Мамарасул кармап келген туунун кептерлери оңой менен колго үйрөнбөй, бири үндөккө келип жем жебесе, бири сыртка боюн таштап торго урунуп жаракат алат, же торчолорго башы кыпчылып кыйналып аткан болот. Кантке менен Махмутжандын көңүлү кыйла көтөрүлүп, балага бекер эле таарынган экенмин деп, жаны бир болуп калган кептерлерге болгон сагынычын жаза албай, кептерканадан чыкпай жүрдү бир жумадай. Толук ашынасы Мамарасулга кандай ыраазылык билдирерин да билбей атты. Бир күн эле кептерлердин тири канагынан экини кармап алып, биринин мойнуна тумардай калып кат байлап кое берди эле. Алар ээрчишкен бойдон көкөлө учуп көзгө нохот болуп көрүнүп анан жокко айланып кетти. Бакылдак Мамарасул адаттагындай эле аң улап келе жаткан. Үйүнүн дал алдында малкананын кашаасында отурган көгүчкөндөр эле бири-бирине баш ийкешип кукулуктайт. Жакшылап караса биринин мойнунда тогоосу бардай. Жакындаса да качпайт. Аларга жем берип туруп кармады да, тогоодо тумарчадай оролгон катты көрдү.
Ana akырın aldıda Mamarasul özbekçe, kırgızça aralaş жазылган katty ejele okudu. Assalamu aleykum aşna. Duay salam. Uşu kepter menen kat жазышып turalı. Men Mahmutcan dosuň, oşdan. Oşente bekö duay salam alışıp жүрdü. Bir gün ele kepterler oşqa mınday kat alıp geldi. Men Mamarasul'dun ulumun. Atam ulaqta attan jığılıp kaza bolup kaldı. Cuma günü taciyası. Mahmutcan'dan çöýüp çıkıp ketdi. Katty cuma günü geçinde aldı. Dosunun alaylyk ekenin gana bilet, anan ayılın da surap koygun emes eken, mınday bolat dep kim oylapdyr. Göz aldyna anın eň birinçi ak kalpagyn kaykalatyp jylmayıp gelip kelgen ustakynadagy elesi, keyin baladay bapıldap, kepter kanada kuşlarga jem çaçıp jürgeni tartıldı. Bu dünýä kepter kanadır, dep arajagyn aýta alpay demi çykpay munup, dosu bergen kepterlerinin altında agarnap Kur'anyny okup oturup kaldı. Kepter kanada uşlарды oylap jürgen Mahmutcan atanın tamagyna bir nerse tıgıp salganday üne buğula düştü. Karıyanın doğuşu kargıldyna, bu dünýä kepter kanadır. Birö gelse birö keteder dep barıp, gözü bozorup kepterlerini ajratıp taany alabay kaldı. Joçup ketdi. Gözüne bir nerse bolgansydy. Anan jüregimi çykdy. Men silerdi körbey kaldım da, dedi kara bir uvak gabatırlanıp jürek tuşun karmılap. Baba! Anın bu sözün düşüngönday kepterler çabalakta uçup konup, anın but altına geldi, eğinlerine başına kondu. Muzda koldor menen kepterlerden jonundan sılayın dedi, kolu kıymıltabay, canı birge canavarların sılay albadı. Ertesire kepter kanadan balanın kardıkkan ıyluu üni oğuldu. Bu dünýä kepter kanadır, birö gelse birö ketedir.